ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар деҳаи Дарёбод гуфтага аст, кӯчаи Истиқлол 4 бардор аст ки ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. Хонаи дуошона аст ки 8 сотиқ замин дорад ки 7 дар хона кардага ки хона коробка аст. Хонаи дуошона аст, подвал, коридор ҳамаш қоида аст ки бо ғӯшти пухта карди омода шудааст. Гирдиш поини худ маҳкам обсоид дар хона хай коробка аст. Дӯстони азиз, яъне ки далши ремонтша хутон мекунед мегӯяд бо нархи $70,000 фурӯхта мешавад. Бардоне ки боз арзон ва муомила мекунед мегӯяд соҳибшон ба кадоми шумо гарам хе хона лозим аст. Проектҳои замонави дуошона хона бо ғӯшти пухта, яъне ки мустаҳкам, сифати баланд кати даврӯза ҳамаш, яъне часпондагиа фақат камтар дар тиреза ҳама хел чизо рангу бор мондагиаст хутон мекунем бо нархи $70,000 ки бозам муомила ва савдо мекунем мегӯяд соҳибшон. Ба кадоми шумо гарам хона лозим аст аз ноҳияи Рӯдакӣ, марҳамат рақамошон дар поини видео аст. Метавонед ки маълумоти пурраша занг дахтон гирен. Хонаи арзон аст, боз муомила мекунад. имо ба сафам дорад. марҳамат. бинои фурӯши навбатӣ аст. дӯстон, бино қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ гуфтагӣ аст, повороти Ленинград, ҷои беҳтарини лаби роҳ. Дӯстон аст ки бинои фурӯшӣ бо ҳамаи чизояш. дар ин дуруни бино ҷои номбохона аст, ҷои пахтазанак аст, хоб, ҷои билярд аст ва ҷои мағоза аст ки ҳамашон фаъолият доранд. Дӯстон аст ки ҳамаш дуошона бино аст ки масоҳати заминашон 4 сотиқ замин аст. свет об бе проблема, ҷои беҳтарин ки бизнес хуб срочно мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшанд. Подвалам дорад, срочно мефурӯшанд бо нархи $700,000 сомонӣ. бозам савдо ва муомила мешавад. ҷои мағоза, ҷои билярд, ҷои нонпазӣ ва ҷои яъне пахтазана қади аппаратуршон ҳамаш қоидавия ки ҳамаша комплект ба шумо мефурӯшанд. ба кадоми шумо агар бино дар кор бошад, обшӣ, яъне ки ягон маълумотш агар нафаҳмида бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг занед. срочно мегӯяд сум дар кор биношонам поини фурӯш намондианд ки дар инҷа бизнеси беҳтарини лаби роҳа ҷои нағза мегӯяд. марҳамат, хай дигар маълумотша аз рақамҳои поёмида гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтага аст соҳибшон деҳаи Ҳасанобод. ҳамин хел маълумот аст ки бисёр бардорон аз ҳамин территория хона суроғ мекарданд ба шумо хонаи вариантҳои хуб. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки 2 дар хонаш уже ремонти беҳтарин кардагӣ барои зинда кардан 100% омода аст. об светшоти як коридор дорад, бо тага колодиси 9 тонага барои об дорад ки гирди хона хай нимаш маҳкам аст. бо хай аниқ қадам мегирад. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаоншам алделин ҳаст ки ҳуҷҷатҳои хона 100% омода аст ки бо даврои пластикӣ барои ошхона банияшам доранд. дӯстон, срочно мегӯяд бо нархи арзон мефурӯшем. $160,000 сомон, яъне ки бозам савдо ва муомила мекунем мегӯяд дар назди ҳамин хона срочно сум дар кор мегӯяд хонара бо нархи арзон фурӯхтаанд. дӯстон аст ки ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Ҳасанобод. ҳуҷҷатҳои хонамаш 100% 6 сотиқ замин дорад. марҳамат, хай дигар маълумотша аз рақамҳои поёмида гиред. аз шумо хоҳиш мамнунам ки фақат лайкотро мондан гиред ва видеонавори моро силкаша дар имо васатон падлиста кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати Ориён гуфтага аст, яъне ки деҳаи чанори сӯхта. ҳамин хел маълумот аст. бо хай аниқ қадам мегирен. маҳсулоти заминашон 7 сотиқ замин аст ки 6 дар хона, якта коридор, ошхона, ҳоҷатхона ҳамааш дар дуруҷ аст ки хонаи дуошона аст ки фақат коробка аст. дигар шахтон мекунем ба пеши хона кати об мегзара мегӯяд, яъне ки обш бепроблем аст. дарахтони мевадиҳанда
یعنی که سروش میگد میفروشه با نرخ 70000 سومانی دوستان عزیز که دنی دریای کوفرنی ها یعنی که نزدیکیش ده میگه جای نغزه خیبو انیخ قدم میگیرین دو تا رقمشون هست رقمای توجیکستان و رقمای رسشون کار میکنه کدامتون اگر خریداری انیق باشین باز کم تردگم معامله میشد نرخ ارزون کرده که خونه دو اوشونه این خیر خونه ها یکی یفتن قیناس خیبو انیق کدک با نرخ ارزون بردار مرامت دیگه معلومات از رقمای پای بوده زنگ زده گیرین خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان قرار دارد در شهر حصار اینم در دهه خوشمنظر گفتگی است پایانی قونچی زریاوستوک همین خیلی معلومات است یعنی خیلی انیق قدم میگیرن محصولات زمینشون 6 شوتیق زمین است که 14 خانه 2 تا پادوال 1 تا کلیدور آشخانه بانیش همش در درون خانه است که خانه ریمونت کردگی است گردی خانه خیلی سه طرفش محکمه یک طرفش روی است دوستان که درختان میوه دهنده آبسویت تمیز کانسن همش است خانه میگه سروش میگه میفروشه نرخش با مسئولیت یعنی که تو همه خدا میگه روح اسفالت میگه و دایره میگه که او هم نزدیک است صاحبش میگه صاحبشون جای نغز میگه یعنی که یکا مثلا کوارتیر خریدنی است خونه‌اش میفروشن خیلی با ارزون میکنه میگه با نرخ مسئولیت امیتی میگه صاحبش حجت خونه 100% دو تا رقمشون است کار میکنه دو تا رقم راستی ایمو واسه دارن کدومتون اگر خریدار باشین میتونین که در رقم پای مود زنگ زنید بیشتر معلومات چگیره خونه باغشتی پخته کتی اومده کداگه خونه بهترین محصولات صفتی بلند کتی بردارون با نرخ ارزون میتونن مرامت دیگه معلومات چگیره نرخش با مسئولیت فروخته میشه بتونین زنگ زنید خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان قرار دارد در نوعیه دنغره در بولیونی پایان گفتگی است صاحبشون خب محصولات زمینشون 10 سوتیق زمین است که 3 در خانه کاروکا است که در اینجا آبشا میگه میخره میگه صاحبشون یکی چیزش هست سویتش هست فقط آبشا میخره میگه صاحبشون آبش کانترکت یعنی که بالاتر خب آنی خدمت میگیریم باز فوندامنتوی خانه قطعی آشخانه باینش هم ریختگی است که فقط موچا میبردار خانه کاروکا است بردار با نرخ ارزون میگه میفروشیم 35000 سومونی است باز هم میگه سودا و معامله میکنه میگه در رقم پای مدام میتونید که زنگ زنید بیشتر معلومات چگیره نوعیه دنغره یعنی که دهه بولیونی پایونه که جماعت دهه هم خیلی میشود خیلی انیق قدم میگیرن شما اگر هم خیلی خونه های فروشی زمین کوارتیر ماشین چیزی که برای فروختن داشته باشین برادران معلومات چقدر صورتش رو یک نه رکلام ده میپردازین زمینی فروشی نزدیک حولگی است برادران قرار دارد در شهر دوشانبه در بالای تاکسی خوجان گفتگی است سمنت زاود همین خیلی معلومات است که همین خیلی صاحبشون پیشکش کردگان با ما خب محصولات زمینشون 4 سوتیق زمین که فوندامنتش ریختگی که بود در اینجا قم سنگ هم دارد یعنی اوجه فوندامنتش پروژهش تیار است خیلی با یک بار دیگه انیق میکنن یعنی که فوندامنت گیرچه از خونه مرام نگفتن نه که آب سویچ هم هست در اینجا اوجه آدما پول خود زندگی داره که شما میتونید که خونه کرده گیرین با نرخ 70000 سومانی فروخته میشود که باز هم میگه سودا و معامله میکنه میگه خونه سرتیفیکات داره دوستان عزیز یعنی که همش 100% باز هم ارزون میشه 400 زمینه مرامت خیلی کدوم زمین خرید باشین دیگه معلومات از رقم پای مود زنگ زده گیرین کوارتیر فروشی نوبتی است برادران قرار دارد در شهر دوشانبه در رایون سینا گفتگی است نزدیکی دانشگاه مالیه گفتگی است صاحبشون گردشی همون پای گردشی همون دانشگاه مالیه گفتگی است صاحبشون ادکریت لیس نیست دو خانگاه کوارتیر است که در پنجم اوشونه قرار دارد 42 کوادرات متر که آبسویت دارد آشخانه حاجتخانه حمام ادنی کانسنر ترمیز مبل شفانر همش قویده تلویزیون قالین همش سطح ریموت نغز با همه شرایط زندگی تامین است که در پیش خونه همه چیزای لازمی هست مغازه مکتب خیلی چیزا هست و همش قاعده دوستان سراش نمیگن میفروشیم با نرخ 295000 سومانی که بازم سودا و معامله در نزدیک کوارتیر معامله خوب میشود میگه صاحبشون یعنی که فروش نموندیم و کدام شما اگر که واریاتشون موافق باشه اگر که شما خریدار باشین میتونید که در رقم پای مودشون زنگ زنید دیگه معلومات پروژه از همین رقم گیره فقط آدمان خریدار معامله خوب میشه میگه صاحبشون مرام زنگ زنید از شما خواهش که فقط همین لایکتون موندن گیره و سیلکه ویدیو نواری رو در این واسطتون پادلسا کنید رحمت برای دستگیریتون خانه فروشی نزدیک حولگی است برادران قرار دارد در شهر وعده در دهه چیرتک گفتگی است دهه چیرتک همین خیلی معلومات است با انی خدمت میگیرن محصولات زمینشون 5 سوتیق زمینه که 3 در خانه 1 تا
калидор, ошхона, баня, дегдорхона, оғул ва чойлуби ҳам хеле ҳастае ки ва ҷои навеси мисол тай хатам дорад ки қатишон ҷои тобистона ҷо ҳам ҳастае. рӯи ҳавлишон бетон, дарахтони мевадиҳанда, замини овӣ, навес ҳамаш қоидави мегӯяд соҳибшон дарахтони мевадиҳа чанд намуд дорад. гирди хона полини худ маҳкам бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунад мегӯяд соҳибшон дӯстон. ба кадоми шумо агар хонаи заминӣ яъне ки назди ҳавлига агар лозим бошад дар рақамҳои поёмда занг занед бештар маълумотша гирем. шаҳри ваҳдат деҳаи чертак гуфтага аст соҳибшон. хайбо аниқ қадам мегирен. шумо агарам хел хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин чизе дошта бошем бардом барои реклама кардан метавонед ки маълумоти пураша қатъи сурatoш дар номери имо ба ҳасаб роӣ кунем. дар видеои оянда фурӯшда мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 63 микрорайон гуфтага аст соҳибшон, яъне ки пеши бозори сахват мегӯяд соҳиб боша. хеле маълумот додага аст ки хайб аниқ қадам мегирен. якхонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад. 20 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни қатъи ванна, кондитсионер, термис, стиральни машина, диван, кресла, пардаҳои нав, яъне ки ҳамаи техникош мега наве қатишон мега полини худ метре мега бо чизи чорашкати фурӯхта мешавад. отделна ҷои беҳтара мега ремонти евра ремонта мега ремонти замонави нав навастройка дом ҳамаи чизи чорашкати метре мега срочно мегад сум дар кура. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки мегад бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди квартира назди бозори сахват дар мега соҳибшон. хай ба кадоми шумо агар ки лозим бошад метавонед ки дигар маълумоташ аз рақамҳои поёмда занг загирем бадор маромад. шумо агарам хали квартираи фурӯшии замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта боше метавонед ки маълумоташа роӣ кунед қатъи сурatoш. мо фурӯшда дар видеои оянда мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии саёҳбардорон қарор дорад дар шаҳри Кулоб дар тарафҳои Хирман гуфтага аст, тарафҳои Тахтабаза, яъне ки шаҳри Кулоб, Хирманак ва тарафҳои Тахтабаза гуфтага аст соҳибшон. хайбо кадом шакли нафҳаме хитон аниқ қадам мегирен. хоб заминашон 14 сотик замине ки 6 тар хона кардаги тайёре ки калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомш ҳамаш ҳаста мега гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, чойлуби ангур, обсвет қоидавӣ, оғул, дегдорхона, навес ҳамаш 100% мега хона маъмул, яъне ки дурнуш калона мега бо ҳамаи шароитош муҳайё мега баня паня ҳамаш отделни ҳастае. бо нархи 285 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегад яъне ки бо савдо қадам мешавад. кадоме ки мехарад бо савдо мекунад мега аввал биёд хонара бинад бо савдо мешавад. ва кадоми шумо агар ягон маълумотш фаҳмон набошад дӯстони азиз метавонед ки дар рақами поёмданашо занг занем маълумоти пурра ва сатфодаша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат одамони харидор бошад мега муомила дорад. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатии саёҳбардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инам дар пойтахт дар автоцентр гуфтага аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 44 квадрати метре ки обсвет аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам отделни аст ки ремонти замонавӣ, яъне ки 100% тайёр аст, ҳамаи шароитош муҳайё, яъне ки термос, оби гарми хона, илюстр ҳамаш 100% мега дар наздикии хона чизои лозимӣ ҳаст. бардор рости гап маълумотош бисёр нест. хай кадомтон мехарен яъне ки аниқ қадам мегиред ки духонага квартира бо нархи 285 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бо савдо дорад мега соҳиб, ки муомила мекунем кадоме ки мехарад 285 000 сомонӣ бардорон. маромад хай рақамошон аст ки метавонед дар ҳамин рақамошон занг занед маълумоти пурраша боз аз худашон гиред. фақат аз шумо хоҳиш мемонад ки лайкотон намондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо васату подлиса кунед. шумо агарам хали квартираи фурӯшии замин, мошин, хонаи заминӣ ёки мағоза чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номери имо ёки ватсап роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. бардорон ин буд 12 хонаи фурӯши мо пешкашон кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.